Velika nam je radost da danas imamo na našoj tribini akademika profesora Vladimira Para, fizičara i, rekao bih, čovjeka širokih, ne samo znanstvenih pogleda, nego i mnogobrojnih područja i u fizici, ali i izvan fizike, dakle u područjima recimo i kemije, biologije, medicine. Ono što nam je posebno ovdje drago to da za razliku od mnogih koji danas nastoje s jedne strane obezvrijediti ono što je vrijedno, a ono što je vrijedno, dakle i s druge strane ono što je nevrijedno proglasiti istinitim i važnim. Dakle, da je profesor akademik Par, on je jedan od ljudi koji rade upravo intenzivno na tome da ljude pouče u tome što je važno, a što je nevažno. Evo, kako ja ne mogu bez Konfucija, onda bih opet spomenuo, Konfucij je rekao, čovjek mora paziti na to da ne smatra važnim ono što je nevažno, a nevažnim ono što je važno. Kao jedan od glavnih životnih, recimo, glavnih životnih smjernica, jedan od glavnih. Profesor Par je surađivao sa mnoštvom znanstvenika u svijetu, također, dakle, napisao je 500-tinjak znanstvenih i stručnih radova, sad vjerojatno i više, pa onda 20-ak knjiga, to su podaci koje sam našao, 20-ak knjiga sudjelovao, ali ne samo dakle, znanstveno radio, nego također, rekli bi, za društvo, za naše hrvatsko društvo u pogledu školstva, izobrazbe u fizici i uopće dakle, ideje na neki način kako Hrvatsku unaprijediti nekim dobrim usmjerenjem. Pa dobro, ja ne bih htio puno govoriti dalje, ako bih govorio o konkretnim stvarima što je akademik Par radio u fizici, to je toliko ne blisko nama, dakle, tako da to ostavimo na neki način onima koji se u to bolje razumiju, ali to su ovako doista dojmljivi nazivi i dojmljiva mnogobrojnost tih područja. Pa evo, ali ono što je nas posebno zanima, dakle, to je upravo odnos vjere i znanosti. Nedavno sam slušao na radiju u 3. programu Hrvatskog radija jedan intervju s nekim, mislim da se zove Hrupić ili tako nešto, dakle sa IRB-a, sa instituta Ruđera Boškovića, koji je odgovorio kao na pitanje o vjeri i znanosti da je to apsolutno nespojivo. Da ne može jedna znanost koja nema dogmi i koja dakle, stalno napreduje i tako dalje, istodobno priznavati nešto što je netko prije 2000 godina se smislio kako je svijet postao u 7 dana. Dakle, to je očajno teško jedno neznanje i žalosno je da takve stvari se puštaju na jednom ozbiljnom programu kao što je 3. program i zato je drago nam je da čujemo doista kompetentne izjave o stvarima koje su nam svima važne. Pa evo, hvala lijepa i ispričavam se za predugi možda uvod. Poštovane gospođe i gospodo, ja zahvaljujem na ovom lijepom uvodu. Ja ću vas pokušati uvjeriti na konkretnim primjerima da ono što mi u medijima čujemo o vezi znanosti i vjere, da je to falsifikat. Da je to rezultat nerazumijevanja znanosti. Daću vam niz konkretnih primjera. Naravno da se može postaviti pitanje, pa recimo
moje kompetentnosti da o znanosti govorim. Mislim, ne zato da bi se time, uopće ne zato da bi se time hvalio, ali možda da dam da misle ovi koji se produciraju kao veliki znanstvenici. U američkoj bazi znanstvenih podataka, koja se zove Science Citation Index, vjerojatno ste čuli za to, vam ulaze svi znanstveni radovi koji su objavljeni u vrhunskim svjetskim znanstvenim časopisima. Mojih radova je tamo u ovom trenutku 227. Dakle, koji su objavljeni u vrhunskim svjetskim znanstvenim časopisima, koji podliježu vrlo strogim recenzijama vrhunskih znanstvenika, gdje se ne može prodati nešto što stvarno nije potpuno znanstveno opravdano, u redu, ispravno, a što se provjerava. Ovi koji grme kako je vjera zaostala, znanost moderna i kako je nespojivo, ako njih potražite u toj bazi Science Citation Index, oni vam imaju recimo 10, možda najviše 20 znanstvenih radova u toj bazi. I sad oni tvrde da eto svatko tko zagovara da se znanost i vjera u konzistenciji, da taj nije pravi znanstvenik. Onda mislim da sam sad dao tu poantu. Svi veliki znanstvenici koji sam ja poznavao, gotovo svi, ima izuzetaka, su bili itekako svjesni, koji su bili puno pametniji od mene, s kojima sam imao tu priliku da surađujem, puno pametniji od mene. Niti jedan od njih nije imao visoku samosvijest u smislu da će znanost sve riješiti, da je znanost svemoćna. Svi su bili vrlo skromni i ponizni. To je moje osobno iskustvo iz kontakata koje sam ja imao sa vrhunskim svjetskim znanstvenicima. To je isto recimo nešto. Ja ću vam sad započeti, moj uzor u interpretaciji problema odnosa znanosti i vjere je Albert Einstein. Prema istraživanjima koji su napravili u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je među znanstvenicima, američkim znanstvenicima vođena anketa tko su najveći znanstvenici svih vremena, dvojica najvećih su Newton i Einstein. Njih i jednog i drugog povezuje jedno duboko vjerovanje u Boga i njihovo gotovo, ja bih rekao, opsjednutost Bogom i opsjednutost vjerom, u smislu da Newton, koji paralelno ide sa Einsteinom, osim što je pisao znanstvene radove iz fizike po kojima je danas tako slavan, stvorio je klasičnu mehaniku, on je pisao i teološka djela. Kada je Newton bio pri kraju svog života, onda su ga pitali, a što mislite po čemu ćete vi ostati zabilježeni u svjetskoj povijesti? Onda on veli, pa naravno po mojim djelima, i to po mojim djelima iz teologije, jer on je pisao teološke knjige. Pored toga što je pisao i ključne znanstvene knjige koje predstavljaju temelj klasične fizike. No, da ne duljim, ja ću vam sad započeti s nekim citatima Alberta Einsteina. Mislim, eto, ako ovako imamo na trećem programu ovakav dijalog, onda ja bih prvo pitao da li vi smatrate da Albert Einstein ne zna fiziku ili ne zna znanost. Sad ću vam ja pročitati citate Alberta Einsteina koje sam ja prikupio kao karakteristične za njegovo biće. Moje je mišljenje da svako dublje razmišljanje u području znanosti izvire iz dubokog religioznog osjećaja. Einstein. Znanstveno se istraživanje temelji na pretpostavci da su svi događaji, uključujući i ljudsko djelovanje, određeni prirodnim zakonima. Međutim, moramo priznati da je naše stvarno poznavanje tih prirodnih zakona samo jedan nepotpun dio cjeline, tako da na kraju krajeva vjerovanje u postojanje fundamentalnih, sveobuhvatnih zakona također počiva na nekoj vrsti vjere. Svako ozbiljno angažiran bavljenjem znanošću postaje uvjeren da prirodni zakoni odavaju postojanje duha nadaleko superiornog čovjeku i moramo se osjećati poniznimi
kad ga suočimo s našim skromnim mogućnostima. Zato bavljanje znanošću vodi do religioznih osjećaja. Ovo je vrlo lijepi tekst. Ja mislim da bi svako ko se bavi znanošću to trebao pročitati, ali nažalost ne čita. Dalje jedan zanimljiv citat Einsteina. Često čitam Bibliju. Ali Einstein Bibliju shvaća u onom alegorijskom smislu o kojem je govorio Sveti Toma Akvinski i mnogi drugi skolastički filozofi, tako da ovi koji danas kritiziraju Bibliju, oni ne shvaćaju da trebaju gledati metaforički jezik, alegorijski jezik. Tako je Einstein čitao Bibliju. I to je iznova čitao. I stalno je nalazio u Bibliji neko nadahnuće i neke nove misli. I sad pazite ovo. Sve naše znanje je nešto poput znanja školske djece. Moguće je da ćemo sutra znati malo više nego što znamo danas. Ali stvarnu prirodu stvari, nju nećemo nikada znati. Nikada. To je Einstein. A sad ću vam pročitati nešto što će vas vjerojatno iznenaditi. I kod nas su neki ljudi crkve se bavili problemom Einsteinom, neki njegovi suvremenici. A to je bio Alojzije Stepinac. Sad ću vam citirati Stepinca. Znanost ne stoji u opreci sa religijom. Što više, prava znanost vodi k Bogu. Jel vi vidite tu istu osnovnu misao kod Einsteina i kod Stepinca? To znači da je to obostrano se događa. A sad ovoj suprotnosti o kojoj smo čuli, kaže Stepinac. Govorit će vam moguće da znanost nema posla s religijom, da se znanost protivi religiji. No, da li je uistinu tako? Ne, nije. To je Stepinac. Tako evo, to su vam za početak neke citate, pa ću vam ja sada pokušati ilustrirati na konkretnim primjerima. Ja sam se u mojoj znanstvenoj karijeri bavio se 6 različitih područja, ovako veće područja aktivnosti, tako da znam prilično široko područje znanosti. Dakle, u svakom sam nešto uspio stvoriti. Zadnjih 8 godina ja se isključivo, praktički gotovo isključivo u znanosti bavim takozvanim genomom, ili to se zove molekularna biologija, i tu je moja mala grupa uspjela stvoriti jedan novi matematički aparat, jedan novi algoritam i napisati jedan novi kompjutorski kod koji omogućuje uvid u neke tajne genoma i ljudskog, i čimpanzinog, i orangutanog, pa eto sad u novo vrijeme jednog kukca koji se zove Tribolium castaneum. To su čuda. Mi vidimo korelacije koje nitko drugi ne može vidjeti, jer naša metoda je vrlo moćna da uoči neke skrivene korelacije, rekli bismo skrivene misli u genomu. Ne zaboravite, ljudski genom je poznat. Da, najvećim dijelom je pročitan, ne u potpunosti. Još uvijek imate nekoliko desetaka crnih rupa unutar njega koji nije sekvencioniran. Ne zna se kompletni tekst, čak niti za čovjeka. Međutim, od ovoga što se zna, samo otprilike za 1,5% se zna čemu služi šifre. 98,5% šifre, to je tekst, ne znamo čemu služi. Ne znamo čemu služi. Dakle, ja sam fasciniran zadnjih godina time. Mi smo objavili u vrhunskim svjetskim znanstvenim časopisima do sada 15 znanstvenih publikacija iz genoma koji je prošlo vrlo oštre međunarodne recenzije, gdje smo tu našu novu metodu izlagali i vidjeli što mi vidimo što nitko do sad nije vidio. Naprimjer, jednu stvar koju smo vidjeli i dokazali, da smo otkrili nove strukture u ovih 98,5%, koje do sad uglavnom su prošle gotovo nezapaženo, jer su većina biologa su smatrali da je tih 98,5% životne šifre smeće. I to vam se zove DNA smeće, DNA junk. Pogledajte si bilo koji
udžbenik molekularne biologije sa američkim sveučilišta. To se još uvijek tamo piše, DNA Junk, mada sada u vrhunskoj znanosti se to napušta. E sad, ova 1,5% pogađate, to su geni, odnosno kodirajući dio u genima koji su šifre za stvaranje proteina, bjelančevina, koji su građevni materijal našeg tijela, koji su nosioci imunološkog sustava. Dakle, svi životni procesi se odvijaju pomoću proteina, a samo 1,5% šifre je za stvaranje proteina. To je jedino što znamo čemu služi. E sad mi smo gledali ovih 98,5%. U tim genima razlika između šifre, životne šifre čovjeka i čimpanze, to ste vjerojatno čuli, je 1,26%. Dakle, oko 1%. Vrlo smo slični čimpanzi. Ali, kad smo mi išli gledati ovo što se je smatralo smećem, mi smo otkrili dijelove genoma čovjeka koji se od čimpanze razlikuje 100% jer uopće čimpanza toga nema. Dapače, za neke od tih dijelova znamo da su u području koji je povezan sa radom mozga. Prema tome, ta teza da smo mi strahovito bliski čimpanzi, da, što se tiče gena i proteina, ali ne što se tiče ovog većinskog dijela. A šta znači taj većinski dio, da vas ne držim u napetosti? Više to nije smeće. Sada ima različitih puteva zadnjih godinu, dvije koji pokazuju sve više i više da su to takozvani regulatori, genomski regulatori, koji upravljaju radom gena, koji upravljaju svim životnim procesima. Ja sam u mojim radovima, jer mi o tome pišemo, to je područje kojim se mi bavimo, ja to uspoređujem sa jednom mrežom od 1000 i 1000 kompjutora u paralelnoj mreži, koji kontroliraju 25.000 gena. Svaki gen je to jedan dio šifre. A ovo je, recimo, možda 100.000 kompjutora povezanih u paralelnu mrežu, oni sve kontroliraju, imaju senzore svoje i vide, kaže jednom genu, sad proizvodi ovaj protein, pa sad prestani to proizvoditi, pa proizvodi onaj jer potreban, pa vas gripa ulovi, pa treba neki protein za imunološki sustav, pa mu kaže, sad ubrzaj, udvostruči proizvodnju, pa onda veli sad ništa, jer svaki gen vam proizvodi oko 20-30 vrsta proteina. A to su proizvođači, to su proizvodna postrojenja, ali ima neko ko upravlja ta mreža kompjutora, a to su dijelovi koji su genoma koji su dosad smatrani smećem. Ideja je, mislim, to sasvim jasna, ako se i dođe do kvara u genima, regulatori mogu popraviti kvar. Ali šta ako dođe do kvara u regulatoru? Tu je ideja koja još ničim nije dokazana, ali ja se kladim da će se to otkriti, da postoji druga hijerarhija kompjutorske mreže iznad ove regulatorske. To su kontrolori, regulatori regulatora. Dakle, jedna fascinantno komplicirana, složena informatička struktura, ma nema superkompjuterskog sustava u svijetu koji bi odgovarao izgleda po svojoj složenosti jednom jedinom ljudskom genomu. Zamislite kako mora biti pametan informatičar koji je te programe napisao. Kako je moguće da se ti programi napišu kompjuterski? Ja ne bih osporavao, možda postoje prirodni zakoni potpuno nepoznati u kojima je uključeno to pisanje strahovito kompliciranih programa, ali niti jedan poznati program fizike, kemije, biologije, informatike, dakle nijedan poznati zakoni fizike, kemije, biologije, matematike, informatike ne kaže šta bi to moglo biti. Dakle, u okviru poznate znanosti to ne vidimo šta bi i gdje bi to moglo biti. Ali čak i onda se vraćate na Einsteina, jer Einstein je rekao, nije problem u tome da mi vidimo šta iz temeljnih prirodnih zakona proizlazi, nego je nama osnovni spoznani problem tko je stvorio prirodne zakone. To je Einsteinovo pitanje.
I veli, to je što mene najviše intrigira. I zato je Einstein stalno pričao o Bogu, da se on njemu divi kako je on mogao stvoriti takove prirodne zakone, da to sve tako funkcionira, na način koji samo onaj ko proba znanstveno riješiti neki problem u dubinu vidi kako je to složeno, kako je to ima fantastičnu unutarnju ljepotu, estetsku ljepotu. Naravno sa središnjim položajem matematike koja je jedina egzaktna znanost i koja je jedino moćno oruđe koje mi u znanosti imamo, pored pokusa. Ali rezultati pokusa bi bili potpuno beskorisni, nerazumljivi, slijepi kad ne bi bilo te fantastične matematike. Ali, dakle, pitanje se onda svodi da možda zaista postoje neki prirodni zakon koji je prirodni zakon koji omogućuje da se napravi kompjuterski program milijardu puta složeniji od najsloženijeg kompjuterskog programa koje imaju Amerikanci na superkompjuterskom sustavu u Pentagonu, što je najveći superkompjuterski sustav na svijetu. Možda. Ali onda se vraćate uvijek na to pitanje tko je stvorio te prirodne zakone. To su ovako argumenti u Einsteinovom duhu, dakle oni su još danas zaoštreniji nego su bili u vrijeme Einsteina. Mnogo zaoštreniji. Dakle, ja mislim da se taj problem koegzistencije znanosti i vjere ne da s razvojem znanosti to ide na uštrb te veze. Ili da čak osporava tu vezu, nego ta veza postaje sve očitija. Ja sam dao ovaj primjer. A sad da malo kažem o tom genomu. Naše tijelo se sastoji od približno svakog od nas približno 1 milijardi bioloških stanica. 1 milijardi. Svaka od njih ima u sebi genom. To je ta šifra koja je ovak pisana uz jednog lanca dugačkog, ali ona nije sva u jednom komadu, nego ona je rasjeckana na 22 kromozoma, to su kromozomi koji se zovu tjelesni kromozomi od 1 do 22 i 2 seksualna kromozoma X i Y, dakle na 24 kromozoma, rasjeckano svaki ima jedan komadić. Sad kad izvadite iz svakoga tu šifru, sve spojite, dobijete šifru genoma. Jedan genom, dakle zbroj šifre u svim kromozomima u jednoj jedinoj stranici, vam sadrži preko 3 milijarde znakova. To je šifra pisana znakovima. Kad ja napišem slovo A, napišem ovak, slovo B napišem ovak. Ova šifra genomskog zapisa je zapisana pomoću 4 znaka. Mi imamo u abecedi, ne znam, 20, 78, kako ko znakova. A ova šifra ima samo 4 znaka, koja su kemičari nazvani A, C, G, T po početnim slovima kemijskih molekulica. Svaki znak je mala kemijska molekulica. Znači, ovo je ovako lanac i sad tu duž lanca ide molekulica T, pa G, pa C, pa C, pa C, pa A, T i tako dalje. I takvih 3 milijarde 300 milijuna. Koliko je ta životna šifra velika u jednoj stranici? A čujte, današnjom znanstvenim metodama može vam neko uzeti kapljicu krvi ili jednu kapljicu sline i odredi vam. Iz jedne stanice vam odredi vam kako vam izgleda genom. Znači, odredi vam taj tekst od 3 milijarde 300 milijuna, ali ponavljam, još uvijek ne u potpunosti, još uvijek ima nekih crnih rupa gdje nije pročitano kako izgleda. Ali recimo 99% je pročitano. I vi kažete, pa dobro, šta će sad meni, šta mi je to u kompjuterskoj bazi? Ja mogu to tam skinuti, čitati na kompjuteru, vidi kako moj izgleda, ne, to vam je tekst s kog niš ne znate. A velite, ja hoću to u knjizi. U knjizi znam čitati. Uzmite recimo knjigu, ne znam, uzmite na primjer Hamleta i čitate. Pa dobro, pa ću ja onda svoj genom, tu šifru zapisati u knjizi. I možete. A znate koliko će biti ta knjiga velika? Da zapišete jedan jedini genom, trebat ćete gusto pisanog teksta na 1000 knjiga, svaka sa po 1000 stranica. Možete zamisliti? Kakva informatička šifra u jednoj jedinoj stranici?
A sad imamo milijun milijardi stranica, dakle pomnožite sa milijun milijardi, dakle jedan jedini čovjek ima informatičku šifru zapisanu u sebi. Koja da se objavi u knjigama? To bi bilo milijun milijardi puta 1000 debelih knjiga, svaka sa po 1000 stranica. To je više nego sve postojeće knjige u cijelom svijetu, u svim bibliotekama, javnim, kućnim, sveučilišnim i tako dalje. Mislim, to je ono što znanstvenike zadivljuje kad to idu gledati sa tog aspekta i da se pitaju kako je to moglo nastati. A slušajte, u toj šifri od 3 milijarde slova može se dogoditi da jedno slovo greškom se promijeni i to može biti za tu osobu katastrofalno, posljedice imati. Dakle, savršena je ta šifra, ona tako savršeno, toliko puno funkcija unutra kojima upravlja, da to se morate diviti. E sad, ja se divim zbog toga jer mi smo stvarno pronašli jednu novu metodu za traženje korelacija, da prepoznamo neke strukture koje imaju matematičku ljepotu, ono što se zove supersimetrije ili superperiodičnosti. I to zapravo, moram priznati, meni je ideja došla iz fizike determinističkog kaosa kojom sam se ranije bavio. Naime, niz slova, tekst u bilo kojoj knjizi, to vam je takozvana simbolička sekvenca. Simbolički niz, jel? Simboli, svako slovo je simbol. A da biste vi otkrili pravilnost, vi morate to pretvoriti u frekventni prostor frekvencija, jer onda ono ako ima nešto veliku frekvenciju, to je sad nešto, to je neka struktura. Ima 100-tinjak metoda koji su uglavnom u elektronici razvijane, jer vi znate pri digitalnom zapisu slike, zvuka, filma, podataka, vi zapravo bilo koje informacije ili tekst ili brojke pretvarate u digitalnom sustavu u niz brojeva 0 i 1. Genom pretvara bilo kakvu životnu informaciju u 4 slova. Dakle, elektronika radi sa 2 znaka, genom radi sa 4, dakle puno je napredniji od binarnog sustava. I sada je zapravo začuđujuće kad vi pogledate u tom prijašnjem smeću kakve se strukture kriju. To je upravo ono, moram reći, estetska ljepota, to kad neki umjetnik vidi, on se divi tome. Dakle, mi smo pronašli metodu koja direktno preslikava simboličku sekvencu, dakle ovaj tekst od 4 slova, u frekventnu domenu. I u toj frekventnoj domeni dobijemo ovakve maksimuma, jedan oštar, pa drugi oštar, pa tam recimo nekoliko oštrih. To su sad ti regulatori, kandidati za regulatore. I mislim, kad to gledate, onda se čudite. Pa mislim, pa ko je to sve isprogramirao? Pa jedan regulator fali, a tu ima na 1000 i 1000 ovih tih pikova maksimuma. Pa jedan fali, pa mislim, nema života. Pa mislim, kak je to moglo nastati? Je li to moglo nastati slučajnim mutacijama, znači slučajnim promjenama teksta i prirodnom selekcijom? Ma ja iz mog iskustva moram reći, boreći se s time, da nemoguće. Pa znam, neki matematičari su ozbiljno računali tu vjerojatnost i da slučajno nastane takva struktura, ta vjerojatnost je 0, ma gotovo egzaktno 0. Zemlja je stara 4,5 milijarde godina, a da je kojim slučajima stala recimo 1 milijardi godina, još uvijek je vjerojatnost gotovo 0 da se tako nešto slučajno napravi. Dakle, ja ponavljam, ja ne tvrdim da je to dokaz direktnog Božjeg djelovanja. To je moguće da je to rezultat nekog prirodnog zakona o kome mi pojma nemamo. Ali onda je pitanje tko je stvorio taj prirodni zakon. Taj nevjerojatno moćan prirodni zakon. Kako je on mogao nastati? I to je to pitanje. Einstein nije znao za taj problem. Ali i na razini na kojoj je on radio, on se sučeljavao sa problemima. A onda ću vam reći drugi problem ljudskog mozga. Mozak se sastoji
otprilike od 100 milijardi električkih elemenata koji se u biologiji zovu neuroni, živčane stanice. Zašto su električni? Svaki od njih je jedan fascinantan električni kondenzator. Znate što je električni kondenzator? Da imate dvije ploče, jednu nabijete pozitivnim nabojem, drugu negativnom. Ali recimo ako imate one kuglaste kondenzatore, onda s vanjske strane kugle je pozitivni, recimo unutarnje strane negativni naboj. Svaka stanica sa svojom membranom, njezina membrana ima sa vanjske strane tanki sloj pozitivnog električnog naboja, s unutarnje strane tanki sloj negativnog električnog naboja. To je tako dugo dok stanica živi. Kad stanica umre, onda taj električni napon nestane. I sad zamislite, neki poticaj dođe i nekim mehanizmom koji mi najvećim dijelom još sasvim ne razumijemo, električki naboj dođe do proboja električnog naboja iz unutrašnje pozitivni ide van, iz unutrašnjosti negativni ide van, pozitivni ide unutra, izmjenjuje se plus i minus pozitivni i negativni naboj. I to se kao val šili membranom. To je kratkotrajna električna struja koja juri tom stanicom. Membranom stanice, neuronom. A zamislite, ima ih 100 milijardi. Ali svaki od tih električnih kondenzatora, neuron, vezan je sa sitnom žičicom, gdje još ima pretvorba, kemijske pretvorbe. Dakle, nije to samo obična struja da ide žičica, nek se još i kemijske pretvara, što ne ulazim, ali vezana je sa 5000 do 10.000 drugih. Dakle, imate električnu mrežu sa 100 milijardi električkih komponenata, a svaka je povezana recimo sa 5000 drugih. Mislite kolika mreža. I sad te struje koje jure tim membranama su kratkotrajne, traju oko 3/1000 sekunde. Sad zamislite ovo, takav sustav. Imate žičica 100 milijardi puta 5000, stalno jure struje, kratkotrajne. Pa recite meni na koji način vi možete zamisliti da u takvom električnom sustavu nastaje red, savršen red, da čovjek može misliti, da može dokazati matematički teorem, da može napisati pjesmu, da može stvoriti jedno umjetničko, dakle jedno likovno djelo. Kako to s ovim ogromnim brojem struja mi to možemo razumjeti? Gdje je tu korelacija? Gdje je tu uvođenje reda? O tome nemamo pojma. Dakle, na fenomenološkoj razini se jako puno o mozgu zna, ali na ovom fundamentalnoj razini, temeljne glađe, to je prekomplicirano. I sad tu dolazi jedna stvar koja je mene fascinirala. Prije 10 godina mi smo napravili jedan vrlo pojednostavljen matematički model, fizikalni model, matematičkim metodama, koji opisuje samo jedan jedini neuron. Ali smo pokušali, znajući međudjelovanja koje se javljaju, napisati matematičke jednadžbe, riješiti matematičke jednadžbe i dobiti šta se događa u jednom jedinom. I znate šta smo dobili? Mislim, ono što mi možemo dobiti. Da li je to ponašanje determinističko, predvidivo, ili je potpuno nepredvidivo, nedeterminističko, ili kako kažemo kaotično, ili to ljepše kažemo deterministički kaos. Šta smo mi našli? Mi smo našli da je zapravo kod jednog jedinog neurona u našem pojednostavljenom modelu se javljaju i determinističko ponašanje i potpuno nepredvidivo ponašanje, dakle kaotično, deterministički kaos. I da su oni ovako isprepleteni, da ih se ne može rasplesti. To je inače poznato u svim nelinearnim, takozvanim nelinearnim dinamičkim sustavima, ali da vodi jedan neuron na to, a zamislite sad kad imate njih 100 milijardi svaki povezan sa 5000, ne samo susjedni, nego i neki daleki. Koliko tu ima potpuno nepredskazivog, nepredvidivog.
Mislim, gdje se krije tajna reda? Da se u taj ogromni broj procesa koji su deterministički kaos, odakle sad uvesti red? Ko to uvodi red? Kako taj red može nastati? Kako u kaosu može nastati jedan savršen red? Recimo, ako se bavite filozofijom, ili ako se bavite matematikom, to su dva ovako eksponirana područja. Zamislite ljudski mozak kako funkcionira savršeno. Imate tisuće milijardi struja od kojih su pola od njih kaotične u vašem mozgu dok se bavite matematikom ili filozofijom. Gdje su to duhovne vrijednosti? Gdje je tu vjera? Kako to nastaje? Pa mislim, kogod to radi, pa čujte, taj se mora to pitati. Inače, ja sam proveo 3 godine na Niels Bohrovom institutu u Kopenhagenu, kojeg više nije bilo, ali je bio njegova sjena tamo i njegovi učenici koji su tamo sudjelovali i tako. I mislim, to su bila pitanja na koji vrlo zanimljivo, dakle tu vam i kvantna fizika ulazi, fizika determinističkog kaosa, ali oni su radili na razini kvantne fizike i onda mi je rasprava tekla ovako. Dakle, ne znam da je to igdje zapisano, ali svjedoci koji su tada bili mladi dok su se natezali, svađali Bohr i Einstein, to su bili omiljeni partneri koji su vodili oštre znanstvene rasprave i gotovo nikad se nisu slagali. Tako da ovo objektivnosti, znanosti, to su priče za malu djecu. Jel? Naravno, kad dođe do praktične situacije, kao na primjer čip radi prema zakonima kvantne fizike, mobitel vam uvijek malo više radi, kompjutor radi, ali ako idete na fundamentalne sustave, kao što je ljudski mozak, kao što su i neki efekti kvantne fizike u materijalnom svijetu, sad onda dođete do čudnih stvari. Kao na primjer nešto što je dosta slično teleportaciji, na primjer. Dakle, da dođete iz ove točke, vrh mog prsta dođe u ovu točku, a nije prošao put između. To vam je teleportacija. Ima kvantno-fizikalni tunel, efekt se zove, ali to je slično tome. I onda u takvim stvarima, kad su oni raspravljali, onda, mislim, oni su uvijek htjeli ići do dubine. Ne ono, znate, vi možete uvijek formulu napisati, ja znam formulu napisati, pa ja sad to znam. Ne, mislim. Većina fizičara kad piše formule zapravo ne zna što zapravo u dubini stoji. Ali kad sam studirao, bio uvjeren da ja to razumijem i da to kvantna fizika je riješila, dok nisam tamo došao gdje su bile rasprave zaista vrhunskih ljudi, ali mnogi od njih su još se sjećaju rasprava od Einsteina i Bohra i onda su uvijek ovako citirali. Jedna rasprava je tekla ovako, to je bio onaj Einstein-Rosen-Podolski efekt koji zapravo narušava lokalnost. To recimo najjednostavnije rečeno, ovako zamislite da odu 2 svemirska broda u suprotnim smjerovima i sad su udaljeni recimo 10 godina svjetlosti i nešto se dogodi ovdje, istog trenutka ovdje ima posljedice. A nije signal mogao doći jer treba mu 10 godina svjetlosti, a ništa se ne može gibati brže od svjetlosti. To je ta kvantno-fizikalna lokalnost. Dakle, tu su raspravljali o nekim temeljnim zakonitostima koji vode na tu nedeterminiranost i onda mi je ovako to bilo. Dakle, Einstein je postavio to pitanje, Bohr je rekao, ja to ne razumijem. Onda je Einstein rekao, pa ja naravno da ne razumijem, jer ja sam pitanje postavio, jel? Onda su sad gledali, to je prepričao od ovih koji su bili ta pristi, onda gledali, šutnja nastala, sad svi slušaju šta bude bilo, onda nakon toga kaže Bohr, nas dvojica to ne razumijemo. Onda kaže Einstein, ali kad nas dvojica to ne razumijemo, znači da ni jedan fizičar u svijetu to ne razumije. I sad zaključak koji je dao Bohr, ako nijedan fizičar u svijetu ne razumije, onda nijedan čovjek ne razumije. Znate, mislim, ja bih stvarno htio to pitanje relativiziranja postaviti. Dakle, znanost fantastično napreduje. Rezultati znanosti se fantastično primjenjuju i u tehnologiji, tehnici, u medicini svuda. Ali mi nailazimo na sve veći broj neriješivih problema.
I ja ću vam reći koji je ključni nerješivi problem. Oni fizikalni zakoni koji mi poznajemo, kao na primjer zakoni kvantne fizike za ponašanje strukture tvari, konačno, slušajte, genom se sastoji od atoma, molekula, za koje vrijede zakoni kvantne fizike. Ali ako vrijede zakoni kvantne fizike, onda nije svaki gen jedan kotačić koji vi zamijenite kao na jednom vlaku gdje se pokvari jedan kotač, zamijenite ga. Takvi velite, jedan gen nije dobar, pa ću ga ja zamijeniti s drugim genom, u genetskom inženjerstvu. Ali znate šta su oni napravili? Oni su dirnuli u jedan kvantni fizikalni sustav koji ima holističku valnu funkciju koja se proniče čitavim tim genomom. I vi jednom intervencijom na jednom mjestu izazovete posljedice u cjelini, koji su nepredvidive. I one se vide, ali nepredvidive. Mislim, to je to. I sad o tome su oni raspravljali i zaključili su, dakle, eto, da to čovjek ne može razumjeti. Inače, zanimljivo je da se je u 20. stoljeću, mislim, time su se bavili teolozi. U 20. stoljeću time se je bavio kasni papa Ratzinger. Ratzinger koji je bio izvrstan teolog i koji je znao kvantnu fiziku. On je znao kvantnu fiziku dobro, odnosno znaju još uvijek. Možda bude još nešto se time bavio. On je usporedio to što mi ne možemo bazično razumjeti u kvantnoj fizici, a to nam u školu ono vele valno-čestična dualnost, znate. Elektron je i čestica i val. Ma to ne može biti. Ne možete zamisliti. Ma ne možete. Pa to Bohr i Einstein su rekli, pa to mi ne možemo uopće razumjeti. Pa ne razumijemo. Ali neka svojstva u nekim situacijama možemo opisati tako kao da je elektron val, a neka možemo opisati kao da je čestica. Znate što je Ratzinger u razmatranju tog problema, a da je razumio kvantnu fiziku, to se vidi po njegovim tim člancima. On je citirao, mislim, u to vrijeme vrhunske znanstvene radove fizičara iz temelja kvantne fizike. On je rekao ta dvojnost podsjeća na nešto, na Sveto Trojstvo. I zapravo je njegova teološka hipoteza bila, on je to zapravo tamo jasno rekao, da Sveto Trojstvo razumjeti racionalno, da to nije moguće. Redukcionistički, da nije moguće. Ali isto vrijedi i za dvojno ponašanje materije. I sad samo naravno je pitanje sad zašto je trojstvo, a zašto je materija dvojstvo. sad on je možda malo neke aluzije stavio da evo ipak je tvorac htio kad je stvarao na malo nižoj razini. Jel? To je malo ne bilo, to je, ali mi ne znamo zašto to dvojstvo, to nemamo pojma. A sad ću vam reći još jednu stvar što mene fascinira, a nema odgovora u znanosti i nikad ga po svojoj prilici neće biti. Vi znate da je svemir nastao prije otprilike blizu 14 milijardi godina, jednom fantastičnom, što bismo nazvali eksplozijom iz jedne točke. I silinom te eksplozije, takozvani Big Bang, veliki prasak, još uvijek se širi. Ali šta je s materijom? Nas bi zanimalo šta je bilo u trenutku nula. I to je najbolji odgovor, recimo jedan odgovor na pitanje ovog kolege. Šta je bilo u trenutku nula? Sad vidite, iz zakona kvantne fizike i zakona teorije relativnosti, koji nisu izmišljeni, nego su uvedeni na temelju eksperimenata koji se drugčije ne mogu objasniti. Dakle, rađeni su eksperimenti, eksperimentalni fizičari su vidjeli kako se šta ponaša i sad da bi se to eksperimentalno ponašanje razumjelo, izmislili su kvantnu fiziku i Einstein izmislio teoriju relativnosti. Ali mi ne znamo zašto su ti zakoni takvi, a nisu drugčiji. Ali sad nam dolazi ona glavna kvaka, kojom su se, a to je manje poznato, niz najvećih fizičara 20. stoljeća su time bili opsjednuti. U zakonima kvantne fizike
se pojavljuje jedna univerzalna konstanta koja se piše malo h i zove se, kao što ste u školi čuli, Planckova konstanta. A u zakonima teorije relativnosti se javljuje jedna brzina univerzalna koja se zove brzina svjetlosti i piše se malo c. Ova Planckova konstanta ima određenu vrijednost, mi ne znamo zašto ima takovu, znanost nikad nije otkrila zašto ima takvu, a ne malo drugčiju. A znate li vi šta bi se dogodilo da ona ima malo manju vrijednost nego što ima? Prema zakonima kvantne fizike, ista kvantna fizika, samo ta univerzalna konstanta da ima malo manju vrijednost. Nas ne bi bilo. Jer bi se čitav svemir sastojao samo od mrtvih plinova vodika i helija. Ne bi u svemiru bilo ni ugljika, ni kisika, ni dušika, ne bi bilo ni kompjutera, ne bi bilo silicija. A šta da je Planckova konstanta samo malo veća nego što je? Ponovno nas ne bi bilo. Jer opet čitav svemir bi se sastojao samo od mrtvih plinova vodika i helija. To naravno u teorijskoj fizici mi prilično dobro znamo računati i obrazložiti, mada imamo velikih rupa još uvijek u razumijevanju. I to ću vam reći gdje su rupe. Prema tome, kao da je onaj tko je stvorio zakone kvantne fizike, prirodne zakone kvantne fizike, da je rekao, sad ću ja dati Planckove konstanti H takvu vrijednost u malom uskom prozoru da će biti moguće da iz mrtvih vodika iz helija nastaju jezgre, atomske jezgre elemenata života, kisika, dušika, ugljika. Da je slučajno netko dao vrijednost Planckove konstante, pa ne bi, male šanse, ma vjerojatnost vrlo mala da bi dao baš tu koju treba da mi postojimo. I onda to vodi do takozvani antropocentričnog tumačenja znanosti. To nisam ja izmislio, to su vrhunski fizičari 20. stoljeća, većinom Nobelovci, o toj antropocentričnoj interpretaciji govorili. To ih je jako mučilo. Dakle, ne znamo zašto ima baš tu vrijednost. Međutim, pazite sad još gora stvar. Vi imate zakone kvantne fizike i zakon teorije relativnosti. Sad, mi u teorijskoj fizici smo vrlo lukavi, možemo svašta izračunati kad jedanput imamo jednadžbe. Evo, mi smo primijenjeni matematičari, kolega malo prije rekao. Dakle, fizičari su dokazali u prošlom stoljeću, još u 20. stoljeću, da iz zakona kvantne fizike i teorije relativnosti slijedi iz samih tih zakona da oni nisu vrijedili u trenutku nula. Dapače, da nisu vrijedili u jednom kratkom, ali ključnom vremenskom intervalu od trenutka 0 do trenutka 0,000, dakle 42 nule i 1 sekunda. To je strašno kratko vrijeme, ali oni nisu vrijedili. Prema tome mi ne znamo šta je bilo na početku u trenutku stvaranja. Jer ne znamo koji su zakoni prirodi tada vrijedili. A iz samih oblika tih zakona prirodnih, kakve smo mi iz eksperimenta izveli, na koji smo na temelju eksperimenta postulirali su u 20. stoljeću, iz njih izlazi da je za nas nedostupna teorija vrlo ranog svemira. Tada nisu vrijedili prirodni zakoni koje danas znamo. I šta ćete vi reći? Pa dobro, ako smo mi ove formulirali, kvantnu fiziku i teoriju relativnosti na temelju pokusa, pa napravimo mi pokuse i pokusima utvrdimo koji su zakoni tada vrijedili. Ali znate, tada vam je temperatura bila milijardu stupnjeva, gustoća je bila milijardu je tako veća nego danas. Atoma nije bilo, atomi zdrobljeni, atomski jezgre zdrobljeni, sve zdrobljeno u nekakvoj kaši koju ne znamo šta je. Dakle, kako bismo logički mogli odgovoriti na to pitanje, sjest u vremeplov, čujte, prema teoriji relativnosti vremeplovi su mogući u principu. Znamo putovati u budućnost, ali ne znamo u prošlost. Ali ko zna, možda se u općoj teoriji relativnosti u onim rupama može i u prošlost otići. I odimo u prošlost.
14 milijardi godina do trenutka 0 i tamo napravimo pokuse. Ali tamo ne bude ni nas, ni naših uređaja, sve bude zdrobljeno. Dakle, zdrobljeno bude u neku kašu koja ne znamo šta je, neće biti ni atoma, ni svi uređaji se budu davno prije zdrobili. Dovoljno je milijardu stupnjeva pa da sve zdrobi, pa ono tlak ogroman i tako dalje. Prema tome nema šanse da ikada mi odemo vremeplovom tamo i utvrdimo kakvi su prirodni zakoni vrijedili. Dakle, nikada nećemo saznati što je bilo u kratkom vremenskom intervalu nakon trenutka stvaranja svijeta. Evo, to vam je barijera, ali takvih barijera pred znanošću, znate koliko ja imam, znate s koliko sam se ja susreo u mom radu? Ma Niels Bohr je rekao, ma ko je ekspert za neko područje, stvarni ekspert? Ma samo onaj koji je probao nešto znanstveno otkriti i naletio na sve one klopke i napravio sve one pogreške koje se u tom području mogu napraviti. Onda vam je to ekspert. To je definicija eksperta, znate, ali trebalo bi svuda biti to definicija eksperta, ne samo u fizici. Pa možda je to šansa. Ali pazite sad drugu stvar iznenađujuće. Sada, dakle, u trenutku 0, dakle, nakon koju sekundu već su bile atomske jezgre vodika i helija, nakon 400, to se sad širi i hladi, nakon 400.000 godina mogle su te atomske jezgre uloviti elektrone za elektronske omatače i rođeni su atomi. To imamo dokaze, prilično čvrste, eksperimentalne, da su nakon nekoliko stotina tisuća godina rođeni atomi vodika i helija. I sad, tu malo deterministički kaos se je proigrao, neke nepravilnosti je bilo i onda mjestimično je kasnije pri širenju dolazilo do zgušnjavanja. Nastali su, dakle, jedna gušća mjesta gdje je bila veća koncentracija tih atoma helija i vodika, pa onda gravitacijska sila sve vukla prema centru, pa se to zgušnjavalo, temperatura u središnjem dijelu rasla. Kad je porasla na više od 1.000.000 stupnjeva, u sredini su započeli nuklearni procesi spajanja atomskih jezgri vodika i kasnije helija i tim nuklearnim procesima koje mi dosta dobro, moram reći, razumijemo u fizici, su nastali teži kemijski elementi. Ali tu ima jedna klopka. Jedna nevjerojatna klopka kojim su fizičari bili opsjednuti. U načelu je riješena, ali zašto je to tako, to još ne znamo. Naime, mogu se 4 jezgre vodika uz izvjesne beta radioaktivne raspade spojiti u jednu jezgru helija. Ali kako od helija dobiti teže kemijske elemente? Pa vi ćete reći, pa onda će se sudariti 2 helija, pa će se spojiti u berili, jer berili ima toliko protona i neutrona kao dvije helijeve jezgre. To ne ide. Ne funkcionira. I to znate iz trivijalnog razloga, jer u prirodi svaki proces ide samo tako da ide iz stanja veće potencijalne energije u stanje niže. Vidite, ja kad ovo dignem, tu ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju, tu ima manju. Gledajte, šta se dogodi kad ja pustim? Padne samo iz stanja veće u stanje niže potencijalne energije. Ja sad tu čekam da se digne, da dođe iz stanja niže gravitacijske potencijalne u više. Mogu čekati koliko hoću. Možemo čekati 1000 godina, neće se dignuti. Ma točno isti razlog, ali ne sa gravitacijskom potencijalnom energijom, nego sa nuklearnom potencijalnom energijom je zašto se ne mogu 2 helija spojiti u berili. Ne mre, klopka je. Sa helijem završava sve. I onda je jedan engleski astronom, veliki astronom i fizičar, Fred Hoyle, došao na spasonosnu ideju. Rekao je da, ne mogu se 2 helija spojiti, jer to bi bilo ovo dizanje. Ali možda se mogu 3 helija spojiti. Jer ako bi se 3 helija pri sudaru spojili, onda bi to bilo ovo, to bi išlo. A 3 helija bi se spojila u ugljik 12, to je ugljik od koje je u nama, građan naše tijela. I onda
onda su išli računati kvantnoj fizici koja je vjerojatnost toga. Vjerojatnost gotovo nula. Nula. Ne može. I onda je došao Hoyle na ideju da možda postoji rezonantno stanje u tom atomskoj jezgri ugljika, da neko energija, znate kako se pri rezonanciji lako prenosi energija. Ne znam, jeste gledali onaj film kad je ona poznata jazz pjevačica Ella Fitzgerald pjeva, pa imate kristalnu čašu i kristalna čaša pukne. Jeste vidjeli to? Dakle, može doći do strašno efikasnog prijenosa energije ako dođe do rezonancije. Dakle, glas pjevačice, to je titranje zvuka, dođe u rezonanciju sa frekvencijom koju može titrati kristalna čaša, u tom slučaju ona puca. I sad je on rekao, možda postoji u atomskoj jezgri ugljika 12 jedno rezonantno stanje. Ali onda su vrlo brzo teorijski fizičari izračunali da to mora biti baš na jednoj određenoj energiji, vrlo visoko, ali baš na određenoj. Ne znam, 7,85 meva, to su jedinice energije. To je visoko gore, ali baš na određenoj. Da je malo niže, ne može doći do rezonancije. Da je malo više, ne može doći do rezonancije. Baš ako je tu može. Onda su gledali o čemu ovisi položaj rezonancije. Položaj rezonancije ovisi o vrijednosti Planckove konstante. I sad sam dođe ono što sam ja govorio. Da je Planckova konstanta malo manja nego što je ovo rezonantno stanje u ugljiku, ne bi bilo na pravoj energiji i ne bi se mogle 3 helija spojiti u ugljik. A da je malo viša nego što je, opet rezonantno stanje bi bilo na krivoj energiji i ne bi se mogla spojiti 3 jezgre helija u ugljik. Pazite, nas ne bi bilo. Nas ne bi bilo. Ali teoretičari ne znaju objasniti kvantnom fizikom kako se to dođe to rezonantno stanje. To se moraju na nekak način klasterirati, grupirati, protoni, neutroni. To iz zakona fizike i kvantne fizike ne proizlazi. Tek prošle godine, 2012. su dvojica francuskih i dvoje hrvatskih fizičara uspjeli pokazati da je ipak moguće da u jezgri ugljika dolazi do takvih klasterizacija, da kao da se kratkotrajno prolazno formiraju grupacije od po 2 protona i 2 neutrona, kao da nastaje nešto slično u tom rezonantnom stanju, što proizlazi iz zakona kvantne fizike i poznatih zakona nuklearne sile. Ali to je tek onaj prvi korak. Tek onaj prvi korak. Ali ovo vječno pitanje odnosa vrijednosti Planckove konstante u prirodnom zakonu za koji mi ne znamo zašto je takav i našeg postojanja, to je fascinantno pitanje. To je fascinantno pitanje. A još da na kraju kažem, pitanje teorije velikog praska. Znate veliki prasak. Znate tko je otac teorije velikog praska? Georges Lemaitre, jedan Belgijanac. U to vrijeme, dakle to je bilo početkom 20. stoljeća, u znanosti, fizici i astronomiji je čvrsto uvjerenje bilo svih fizičara i svih astronoma da je svemir vječan, uvijek je bio, uvijek će biti, zgibaju se ponešto nebeska tijela. To je takozvana teorija stacionarnog svemira. 1900. godine ništa drugo nije postojalo u znanosti osim stacionarnog svemira. Pa da ste rekli nekom astronomu da svemir je nastao prije 14 milijardi godina, pa taj bi vas proglasio ludim ili šarlatanom. Nije bilo jednog znanstvenika u svijetu koji bi se to usudio reći, jer je bila znanstvena dogma da je svemir vječan i da je stacionaran. 1900. 1910. 1920. Einstein, sad pazite, ovo vam je isto zanimljivo. Einstein je 1900,
oko 1915. radio i napravio opću teoriju relativnosti, 1905. je specijalnu, 15. opću, recimo, otprilike. I on je dobio pojednostavljenu matematičku jednadžbu svemira. Pa znači to pojednostavljeno. Gledajte, sve u fizici, u prirodi mi opisujemo na pojednostavljen način matematikom. Matematika nam je jedino oruđe. Zato je još Galilej rekao da je matematika Božji jezik. I kad je on tu jednadžbu napisao, došao je do nje iz svojih razmatranja teorije relativnosti, jednadžba svemira, dakle to onako za cijeli svemir, ovako jedna, kažem, pojednostavljena jednadžba, onda ju je riješio. To su parcijalne, diferencijalne jednadžbe, pitajte matematičare, to nije baš tako jednostavno rješavati, ali on je riješio na svoj užas. On je dobio da rješenje njegove jednadžbe je da se taj svemir širi ili da se taj svemir steže. Suprotno znanstvenoj dogmi da je svemir stacionaran i nepromjenjiv. Znate šta je Einstein napravio, veliki Einstein? On je sad gledao, pa dobro, ali ja ne mogu dogmu rušiti znanstvenu. Znanosti moramo vjerovati, to tako. I sad kak ja mogu razriješiti problem? On je bio dosta dobar u matematici, zlobnici kažu da je imao neke prijatelje, a i ženu koji su bili bolji od njega u matematici, pa da su mu malo pomagali, ali to nikad nije razriješeno. Znate, kao što nikad nije razriješeno kud je otišao novac od njegove Nobelove nagrade. Zlobnici kažu da je bivšoj ženi poslao to. Jer, iz kojeg razloga? Možda iz razloga što mu je pomagala u matematici. Jel? I tu je on bio malo slabiji. Bio genijalni fizičar, ali bio je slabiji od nekih drugih genijalnih matematičara. I on je shvatio da on može jedan matematički član ubaciti u svoju jednadžbu svemira i da će taj matematički član pobiti ovo širenje ili ovo stezanje. I svemir bude stacionaran. I on nam je objavio znanstveni rad u kome veli, evo, ja sam u toj relativnosti dobio jednadžbu koja objašnjava stacionarni svemir. A zamuljio je sasvim ono, ma nije ono sasvim prevario, ne možemo reći, ali je to tak prikriveno bilo da zapravo ljudi nisu shvatili da on nikakvog argumenta nije imao da doda ovaj umjetni član. I dalje, dakle, svemir je stacionaran, vječan. Sad dolazi u igru Georges Lemaitre, vrlo ovako slikovita ličnost. On je u Prvom svjetskom ratu bio artiljerijski časnik, sudjelovao u najtežim bitkama Prvog svjetskog rata. Mislim, sad vam je jasno da je negdje tražio mir i tako on je postao Isusovac. Sad to nisu baš sigurni jel je to ono diplomirao, ni diplomirao, ali postao je Isusovac. Jel? Kasnije ga je papa proglasio monsignorom. I onda su ga zanimale tajne svijeta i onda je išao studirati matematičku fiziku. I onda je završio matematičku fiziku. I bavio se znanošću. I on je vidio Einsteinovu jednadžbu, pogledao on jednadžbu, odmah je shvatio šta je Einstein napravio. Znate. Odmah je shvatio šta je Einstein napravio i onda je on rekao, pa ajde mi pogledamo konsekvence prave Einsteinove jednadžbe, a ne ove modificirane, a za modifikaciju nema stvarnog argumenta, osim dogme. U znanosti ima puno dogme. I on je lijepo to razriješio odbacujući ovaj Einsteinov član, matematički član, dobio je da sve mi se steže ili skuplja i sad je on rekao, ako se steže, ako ja idem natrag u vremenu, onda na kraju kud se može steznuti u jednu točku. A kako je moglo nastati? Da se širi iz jedne točke, da se još uvijek širi. Jer se on ili steže ili skuplja. Ako se on ili širi. Ako se on širi, morao se početi od nečeg širiti, od čega, iz jedne točke. I tako vam je on postavio tu hipotezu velikog praska. On je ovo zvao kozmičko jaje, ovo početno, gdje je sve bilo zvusnuto praktički u jednoj točki, u nekoj jako malom trijelu i tom eksplozijom je nastao svemir i to se širi.
Dakle, i sad to mi je zanimljivo za odnos znanosti i vjere. Njega su svi znanstvenici, i fizičari, i astronomi žestoko napali i ismijavali. On je bio predmet ismijavanja, ali on je bio uporan, je okolo išao po sveučilištima, držao svoje predavanja. I sam je bio, potpuno sam. Bio je još jedan ruski židov matematičar koji je isto riješio to, ali nije se usudio ići u tu interpretaciju. Znate što su ga najviše napadali? Rekli su, pa taj Lemaitre hoće nama nametnuti vjeru u znanost. Jer vjera kaže da je Bog stvorio svijet, ako je stvorio svijet, svemir nije vječan. A mi u znanosti znamo da je vječan. On želi srušiti stacionarni svemir na temelju Einsteinove jednadžbe, a sam Einstein se odrekao rušenja znanstveno dokazane dogme u stacionarnom svemiru. I Einstein ga isto žestoko napao. A onda vam se dogodio zanimljiv preokret da je jedan američki astronom, Hubble, sa vrlo snažnim novim teleskopima utvrdio da ako gleda daleke galaksije da se sve udaljavaju od nas. Ako se sve udaljavaju od nas, to jedino možete objasniti time da se sve širi. Tako da je eksperiment presudio da je Isusovac Lemaitre u pravu. Prvi od znanosti koji je stao na njegovu stranu bio je Einstein. I Einstein je rekao, ovo s ovom jednadžbom svijeta, to je moja najveća znanstvena pogreška u životu. I to je više poslije ponavljao, to je pisao. Moja najveća znanstvena pogreška u životu. I sad je on se dao u propagandu, promidžbu te teorije velikog praska. Kasnije, sredinom 20. stoljeća, je još jedan dodatni nepobitan dokaz pronađen, a to da sa ovim špijunskim radioteleskopima su Amerikanci otkrili da svuda sa svemira nas neko mikrovalno zračenje emitira. Prvo su mislili da to Sovjetski savez nešto izvodi, ali onda im je neki fizičar rekao da nisu to špijuni, neki koji posluda okolo, su oko zemlje, nego da je to predviđeno u velikom prasku. Tako da sad više niko ne sumnja. Mada ima još uvijek fizičar neki koji sumnjaju u to, ali recimo sad, možda je i to znanstvena dogma. Možda se opet pojavi nešto iznenađujuće. Ali to vam je recimo, Lemaitre su napadali u razdoblju kad su svi vjerovali znanstvenoj dogmi, da njegov razlog nije taj šta on to svojim znanjem matematičke fizike može dokazati, nego da je njegov motiv taj što on želi napraviti sabotažu protiv znanosti i uvesti ključni element vjere u znanost, a to je da je svijet stvoren u jednom trenutku. Jer pazite, Bog je stvorio svijet u jednom trenutku. I sad oni veli, ako je svemir vječan, onda Boga ne treba. Nema, to je dokaz protiv Boga. A sad on dao dokaz za Boga, jer onda bude pitao, dobro, a ko je onda u tom trenutku tu eksploziju izazvao? Onda bude naravno veli, pa on će tvrditi da je to Bog. On je uveo ključni element Biblije u astrofiziku i astronomiju, znanost. To je bila optužba. Ali vidite, promijenila se dogma, sad imamo ovu drugu dogmu u kojoj se potpuno slaže i vjera i znanost da je svijet nastao u jednom trenutku, sad čak znamo znanstvenim metodama da prije otprilike 14 milijardi godina, i tu se potpuno slaže. Ne? Sad crkva kaže, dakle, Biblija kaže Bog je stvorio, a znanost kaže iz nekog razloga je došlo do te eksplozije, ne znamo iz kojeg razloga, jer tada nisu vrijedili prirodni zakone koje mi danas znamo, i zadovoljni jedni i drugi, isto tvrde. Ali je to primjer gdje je crkva bila u pravu, odnosno gdje je teolog bio u pravu, a fizičar Einstein je bio u krivu. To je primjer. Ima i još jedan primjer za ilustraciju odnosa znanosti i vjere, da on nije samo komplementaran, nego da je i vjera bitno doprinosila znanici. Vi znate što je po svojoj profesiji bio znanstvenik, čovjek koji je otkrio prvi zakon genetike. Da jedan gen od jednog roditelja, drugi od drugog, da se spoje i da jedan je
jači, dominantan, drugi je slabiji, recesivan. Tko je otkrio temeljni zakon genetike, zato se zove otac genetike. Gregor Mendel, a on je bio redovnik. I otkrio je pokusima sa križanjem graška u Samostanskom vrtu. Tako da mislim, ima toliko prekrasnih elemenata kad posložite koji vas potiču na razmišljanje i ovi mehanicistički pogledi koji su bili karakterizirali znanost 19. stoljeća. Ja moram nažalost reći da još uvijek mnogi znanstvenici, iako tehnički znaju ovladati izvjesnim uskim područjima moderne znanosti, su na pozicijama mehanicističke znanosti 19. stoljeća. Tu je čitav problem. Evo, ja sam malo možda odužio, ali sam htio predočiti konkretne primjere. Znate, ja mislim da se treba govoriti o konkretnim primjerima, to je puno uvjerljivije, puno više nas potiče na razmišljanje nego ako vi idete aksiomatski, dakle ako želite određene teze dokazivati ili ne dokazivati, jer tu ima slobode za različite interpretacije. Ali kad vi pogledate konkretne stvari, konkretne primjere procesa, prirodnih procesa, konkretne primjere prirodnih zakona, onda vidite na što dolazite. Dolazite na neka ključna pitanja koja, po mom mišljenju, vas vodi natrag na Einsteinove pozicije. A Newton je bio još ekstremističniji u tim pozicijama. Evo, ja vam zahvaljujem na pažnju, vrlo rado ću na pitanje.